Nimara gusoma Bibiliya neza uzokoresha seminari abakorari mbabwira inyungu ziba mu gukorera Imana zose nabwira twazaga dutarama mama n'ingene meze gutya ukomeza ibaze kurira moto umeze gutya n'igicuye ariko irahije tuje gusohoka na petit frère zimaze kuba zine mu nzu zijaniye cyangwa ukayishyiramo wasangira konje ugashubisha wasangira shushe zakora kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kugurira indege ukaja kuririmba muri site agaruka n'inganisho cyangwa n'akazi bwe mu gitondo ukayatira mu kazi abakorari tuzagira ikintu na kimwe kizokubuza umwanya wo kuba mu buzima ntabwo Imana ndabwira ngo ifaranga zo kuva n'akazi rimwe kugeza na gatanu ntizitantunguka ahubwo nusubira nzoza kuri izo nshoboye zose na gatanu mbe nazigize gute hasigaye wikende turamya Imana ishimwe y'abimbaye timuza amateka yaje mwese sinaza kubabwira amateka y'indepfu uyende ni nani muragira se ngo abantu bameze gutya kuri baciye mu nzira imeze neza Vanessa Sifi. Hallelujah. Niba nawe muri ubwo butayu turakara zakunda gusetsa zungu n'inshuti yanjye aranadukurikiye muri rya kanisa rya mbere ryano naje kuririmba hano ariko byaranze uramwana karasoba kagenda ariko kuri kwa Kristo n'ababaye kuko nari bizi neza ko hari igihe Imana izobineza niwe mutayi umeze turagera ahantu kure abandi twa iruhindura amateka ukabona ko kisubira kunaniye ugatekereza ko aho kuzozitwaza birabasokongerera so yababwira dufite umwanya uhagije nubona unaniwe gukirizwa iriya uzorunduka uzosubira inyuma y'aho wari uvuye kuko uriya dore zabaki iri iyo uri umusinzi baza bagufasha kogeriya tuwoga ifaranga zo kuzigura tuwobura uzigwe ntaho ufata ndakintu naki uba ufite freedom kuri icyo kizi gute ushatse ndababwiye akirizwe no cyane kugira ngo mwivomerera amazi
Turi